गोयच्या दर्यादेगेंचेर रोखडेच को-वर्किंग स्टेशन उबारतले. राज्यांत अशा तरेच्यो को-वर्किंग स्पेसीस कमी आसात. देखून जाता तितले बेगीन ह्यो को-वर्किंग स्पेसीस उबारपाचें काम सुरू जातलें अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. स्टार्टअपा खातीर जें कितें जाय, नेटवर्क सेटअप, इकोसिस्टम ह्या सगळ्यांची गरज आमी भागयतले. ह्या वर्साच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मेरेन ह्या सगळ्यांक सुरवात जातली अशें रोहनान कळयलां. We have already started co-working on two things. One is across the beach, right from the north to the south, where we are looking at different co-working spaces, which we will set up, which will be very unique, and it will attract the best talent of the world into the state. When we get this type of footprints being done as far as the IT sector is concerned, they will be able to place ourselves in the niche category and ensure that we have the right players here. And this talent pool always who comes here will have something to give back to the state. Co-working spaces with the government inventory in the state also we are trying to build up. की the co-working spaces सध्या शॉर्ट आसात आणि ताज्या खातीर सरकार फॅसिलिटेट करता. वी हॅव टेकन इन्व्हेंटरी थ्रू एडवर्टिजमेंट्स. आय थिंक इन दीस कमिंग डेज वी विल शॉर्टलिस्ट and we will ensure that some of them through the government are done. So whether we are coming with the concept of only co-working spaces or more in terms of की the co-working spaces केले जाले ना, स्टार्टअपाक कितें जाय, एंजल नेटवर्क जाय, VC जाय, तांकां सेटअप जाय, इकोसिस्टम जाय, तांच्या खातीर कितें जाय, IT कितें जाय, हें ऑलरेडी हांवें फाटीं केल्लें, तेच फुडें व्हरता. नेक्स्ट म्हाका दिसता ऑक्टोबर-नोव्हेंबर पर्यंत यू विल ऑलरेडी सी थिंग्स मुवींग ऑन द फ्लोर. लॉट ऑफ पॉलिसी चेंजीस, अदर थिंग्स वर रिक्वायर्ड हॅव बीन डन. आनी इल्लें ट्युनिंग जाय तें चालू आसा. सो वन्स वी गेट दीस रायट, वेदर इट्स टुरिजम, वेदर इट्स IT or printing and stationery, you will find a lot of changes happening in the forthcoming season, which I would say from October on.